Apizas mag bad migao madoro kachiel gi jodolo e kaunti ma Bungoma kwa Uganda mapacho kae mondo orwake gwengegi mabuse mosetieko thuolo magi e ute twech mar neno ni gichako ngima manyien. Koloso bang' weyo thuolo achiel kuom mabuse mong'ere kaka Clarice Anguro, miyo manitiere gi higni 27 mawuok e kar chung' od bura ma Kiminini mosebedo e doho e kinde thuolo mar higni 2 ma osekalo. Jokanyo mawuok e bad migao mar arita kwe e kaunti ma Bungoma wacho ni ochopo kinde ma Uganda ma pacho kae owinjo siro Uganda mowe thuolo gi ute twech. Wirani gisebedo gi lokruok makoni kod kocha. Anguro mane owe thuolo ne otwech chieng' tarik 19 mar dwe mar auchiel mar higa mar 2021. Ogoyo erokamano ne jokanyo duto mane okonye. Nikajikubali na nikakubali kufanya kazi. Nimekuwa mwanafunzi wa dressmaking. Nikajifunza pia beadwork ambapo ni kazi ya mkono. Nikajifunza kushuka nywele na kuna hobbies pia mambo na kushona na vitu mingi. Na nashukuru sana serikali yetu. Kwa kawaida wakati tunapokuja decongestion, wafungwa wao wanasema nisaidie ninaumia, lakini Clarice alikuwa ni tofauti sana. Wakati nilikuja kumhoji sikuwa nimemnotice na yeye alinotice. Coincidentally she fell on my case load. Wakati nilipokuja aliniambia, "Madam, hapa nimekuwa enrolled kwa program fulani na fulani. Ninaomba hivi, usinitoe unieke kwa kifungo cha nje cha kwenda kufyeka. Tafadhali nisaidie nimalize kifungo changu." Ni kwa nini alisema hivyo? It's because she realized what she was getting from here. Tungependa wale ambao wako katika jela wahudumiwe. Ninajua ya kwamba tukiwa pale tukiwaambia kwamba Mungu anaweza, wanaelewa sasa, kwa sababu you can miss with men. Unaweza trust mwanadamu akakuleti down, lakini ukiweka moyo wako na kusalimisha moyo wako kwa Mungu inakuwa rahisi, kwa sababu God